老那个吧，到我的路那了。哈呼噜呼噜哎，那是等翻那个到我那呼噜呼噜完了。哦，后半年中完呢，这个呗，我把到我的那后半年中完呢，哎，这个几里事也还完了，把木处理。不吃完那么，我不给不吃完那么，不要发起，不要发起，不要发起就不会那路里。就把到的菜人头啊，你话啥？原理人子还加要打好哈。你我的那一件怎么就讲我们开发人对的这种老板？会不？会不？是等饭了，还有这边人不自己那么说呢？还有这边人不自己。好么这边，好错。还是那就没吹嘛，就没吹嘛，一整个后天这个。我是干嘛3年在为那么那，那我没做完3年。嘿，老是干嘛拽了不为那，那叫我发现这我跟那我跟真轮子，是干嘛拽了？也蛮白的哦，也蛮对。嘿，没多光不对了，哎，那这就没提过个没不对呢，还。是白白呢。You are watching CJ the Mafia Show. When I'm now over 10 times 10 is 100. Eh, ke 100. Over 10 plus 10 is 20. Eh, hantle haholo. O tsebe motho ena o batla thatafatsa ntho e bonolo. Wa mo tseba hantle. Hai, hona le ntho e sa etseng di-sensor ha mona mfa. Ke eng e sa etseng sense hlephe ntho e le bonolo jwalo? Hobaneng ha e re 10 times 10 e ba palo e ngata ka le mo? 100. Empa o e kopanya e banyana. O hopola hore ha o timesa ehlile ntho eno wa e ngatafatsa hore palo eno ka makgetlo a makalo. Ha o e kopanya o re palo eno le eno fela. Ehlile ha o e timesa e tla tlameha e be ngata. Ha o e kopanya e tla tlameha e be nyane. Oh. Well, 5 times 5 yona o itse ke bokae? 25. 25. 5 plus 5 ke 10. Ke 10. Eh, ke 10. Hona le ntho e sa reng qing mona ka palo tsena tsa hao wena mo. Nna ke be ke tlo tenea jwale ke hlephe. Monna ke bona ha e utlwisisi. Ke eng e sa reng qi? Ke hlalose ha kae hlephe hore palo ha o e times. Jwale ka ona tjena ho thwe 10 times 10 ke 100. 10 plus 10 ke 20. Ka mantswe a mang ha o kgonahale hore palo ha o e timesa le ha o e kopanya e o fe karabo e tshwanang empa ntse di tshwana. Hoba ha o timesa re itse wa ngatafatsa. Ha o kgonahale. Ho a kgonahala. Ha e kgonahale ntho eno o ntso pota. Ke re ho a kgonahala banna. Beno ya kgonahala. O botlawa. Wa hlanya monna. Ha re betjheng he bontate. Ha re betjheng. Ke re la o ka ba betjha hlephe wa betjha le ka 3 million. Ntho eno ha e kgonahale. Ha eba o batla o betjha le ka 3 million monna betjha monna. Betjha. Ha re betjha hlephe. Hampe re betjha o tsebe o kgotsofala. O qadile ka mabetjha ha wena o lebetsa nne re betjhile bolo mo lo so batla o lla ha o tlameha ho mpatala. Bolo o so qadile hape ka Mona re bui ka ba o lo moshana eso ke bua ka ntho e ke e shebileng bukeng. Betjha. Ke re betjhe bontate. Betjha. re betjhile. Nna ke re betjhe mo jo mane re tlo ja hantle ka modi. Motsana o batla o betjha kang? Le ka nna la betjha le babedi re le ba garotse. A ke re lona le re ha e kgonahale le babedi. Ebe 5 rand 5 rand modi. Ebe neneng ha be nna ke le bontsha hore ya kgonahala. Ebe le mpha 10 rand eng. Ebe ha ebe neneng nna ke re ya kgonahala ke re
ebe ne nna ke le fa di-5 le le babi ha ebe ne ke hlola o le bontsha gore ntho eno ya gona Ho lokile. di be mona wa nna di-5 hle re etse ntho e felang bonna hona tjena re na Re di beha re di le kae di-5 ba rena yona. Ha ke wa tsa re fuwa tjhelete fela ka la bohlano. Re tla o fa la bohlano ha ebe ne o nepile. Ebe la bohlano he le sebela le bana bontate re be chila je re be chile Nke be ga le bana. jwale ke tlo le bontsha gore ntho eno ya gona ha ke gore ha o kgona le gore palo tse tshwanang tse pedi ha o di kopanya le ha o di times di o fe karabo e tshwanang o tshwabalo a ke gona mona ha e khona E hlile ntse ke tshwa jwalo. motlatseng semonko wa motlatsa ke re ke batla go le nkopanyetse palo ena o mfe karabo ya 2 times 2 Ke 4. ke 4 ebe palo yona e jwale ka tsena tse ntse re di etsa ka godimo ka mo ebe re re 2 plus 2 ke bokae Ke 4. ke 4 wa bona e re file karabo tse tshwanang hobane mo e kgona go fa karabo tse tshwanang empa re fihla ho di 10 mo le e re 100 e re 20 Ka utlwa bele se mpatale mbashema hai be a ntšhelete tse mo tsa mona bashema go patala ba re itse re tla o fa la bohlano. ha o monna re itela Ha bohlano ke tla re tlameha go utlwisisa pele palo ena. hai le nana le tseba haholo bothata ha ke re le nana le tseba haholo ibele le mphele le baka la gona go baneng yena e kgona go tshwana tsena tse ding di sa tshwane Nna ke nana go baneneng e thuile palo e nyane. la ipona le phapha fela go sena le ntho e le e tsebang Nna ke nana go bane thuile palo e nyanyana. Di 10 ke palo tse kgolo so e hlile tla tlameha e fapana. o nana e kgona mpha karabo e tshwana go bane le palo e nyane o bane le palo e nyane ke palo e nyane monna okay ha re etse ka palo e nyane o feta 2 he 1 Ee, re bona na e tla nne le fe karabo e tshwanang ge re 1 times 1 ke bokae ke 1. ke 1 1 plus 1 ke bokae ke 2 ke 2 wa bona ha e sa tshwana le nana le tseba holo ba shemane ena ke le wetsa mehlena gore le ba fana ba banyanyana holo ba nanang ba hlaphuetswe ka difounu ka mo hobane ntho yona e re fa 4 ha re kopanya e re fa 4 le ha re times empa 1 ha re times ha e re fa 1 ha re times ha re kopanya e re fa 2 Ha re e fapana jwalo ka tsena tsa di 10 times 2 tse ha re tsebe hlephe fela re tla le bona le nana le a tseba mara ehlile ha le frostane ba shemane hai o tsebe ka tao go sane le botse mmete mo eno a lona ona gobane ntho ena e tshwana mona e sa tshwana se nnela bua ntho tse le sa di tsebeng bontate e re nna ke lo bapala ntho tsena tsa lona le sale di diqetela bontate sa lona hana ke batla le wa ba jeta hantle gore na di-5 tsena ke tlo etsang ka tsona tse ena se ke bena mbaisisa bontate la go hlano fela o seng fela re fihla sekolong le be sentse le tshela ka mona ha ke batla o senyetswa nako re tlo emela madam pele a e hlalose ha be madam a ka ga fa lebaka le hlakileng go betjha ona ha ke batla le kwa ditori ntate re itse re a betjha jwale re betjhile a kere ntho tseno tsa ka o sane ke a di la bohlano di etse ka pelenyana nna ke lo bapa kwa le nna bele ke ke botsa madam fela ke kgola madam o tla re hlalosetsa hantle ho sane sekolo ha re tsamaya